Pojam krajina u srpskom narodu još od srednjeg veka označavao je krajeve država, odnosno rubne oblasti, u kojima je osnovna uloga stanovništva vojna odbrana države, čija su oni krajina. Mnoge takve oblasti su i do danas sačuvale takav naziv, a svakako najpoznatija krajina je upravo ona između današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A pored Like, Dalmacije, Banije i Korduna, danas sam odabrao da posetim Bosansku krajinu, tačnije prelepo selo, Martin Brod. I eto, posle više od 100 putopisnih emisija Kulturiste, napokon smo došli u krajinu. U Bosansku krajinu, Gornju krajinu, kako god vam je milo. Ovde na ovom predivnom komadu Balkana Srbi su došli da žive sa jednom misijom, jednim zadatkom, a to je da brane Austro-Ugarsko carstvo od Osmanskog carstva. Danas ni jednog od tih velikih carstava nema, ali Srbi i danas žive ovde. Došli smo da otkrijemo danas Martin Brod i da probamo da stignemo i do Drvara u jednom danu. Kao što vidite, čekaju nas sve same prirodne lepote. Cela krajina je svojevrsni rajski vrt, što se prirodnih lepota tiče, a i tradicija, običaj i nasleđe ovog kraja čine značajan segment srpskog nasleđa. Za početak, odlučih da otkrijem jedinstvenu veš mašinu, koja se i danas ovde koristi i koja je postala prava turistička atrakcija. To je zapravo veš mašina koja ne troši ni struju, ni deterdžent. Na putu ka ovoj staroj, a nadasve mašini budućnosti, primetih da je čitavo selo Martin Brod neverovatno mesto, koje presecaju delovi reke Une, koji prolaze kroz dvorišta, uz ograde, tik uz objekte. I tako gotovo između svake kuće, a negde i ispod kuće. Neverovatno kakve sve slapove i kakve rukavce pravi ova čudesna reka. Idemo mi prvo tamo gde smo naumili. Veš mašina koju tražim nalazi se u samom selu, te nisam morao dugo da pešačim. Dobro jutro, domaćine, pomaže Bog. Dobro jutro, Bog ti pomogao, junače. Poštovanje, ja sam Boško. Drago mi je. Drago mi je, Dragane, i drago mi je što sam došao ovde, na ovo mesto. Bolje nas našao. O gostoprimstvu ne treba trošiti reči. Očigledno je. Kako je ovo čudo? Šta je ovo? Martin Brod, nigde broda, ali sve ostalo ima. Tako je, Martin Brod. Najljepše je selo u Bosni i Hercegovini. Pitate li se šta to ima Martin Brod, te može poneti ovakav epitet? Imamo našu najljepšu rijeku u Bosni i Hercegovini, Unu, imamo te naše tradicionalne neke stvari koje se nalaze u našem selu, kao što su bučnice i mlin. Tako da imamo puno toga. Dragane, ja sam ovde došao prvenstveno zbog te bučnice. I u ruci nosim ovaj duks koji sam preznojio već 5 puta dolazeći kroz ova brda i ove vrleti. Ja bi da vidim to čudo, zbog koga ovde dolaze turisti iz celog sveta. Kako da ne? Evo, možemo znači sad da odemo do nje pa ćemo vam pokazati kako je to i šta radi. Čudo tehnologije. Tako je. Ajmo. Jedan krak reke Une, da tako kažem, prolazi i kroz Draganovo dvorište, te su njegovi preci od tog dela ove reke napravili jedinstvenu veš mašinu. Boško, još malo pa smo stigli, znači, ovdje se nalazi, znači, ta naša bučnica. Sada je, pošto je toliko popularna, dobila i novi naziv prirodna veš mašina ili eko veš mašina. I kao što vidiš, okruženje je, znači, oko nje, bez ikakvog vještačkih elemenata, sve je prirodno, trava, voda, sedra. Znate li šta je sedra? Dolazeći na ovo mesto nebrojano puta sam čuo da je sedra blago Martin Broda. Pa da čujemo o čemu se radi. Sedra je, znači, kamen koji se stvara desetinama godina u rijeci Uni. Znači, nekada su znači, kuće i mlinovi i štale, sve je bilo napravljeno od sedara. Sada je ona zaštićena da se vadi, tako da sada se koriste samo to što je nekada davno izgrađeno.
Dobro, mene zanima ovo čudo o kome se priča, znači ova prirodna veš mašina. Čiji je to patent? Nažalost, mi smo ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pametni i inovantni, ali nismo, znači, kad treba da uzmemo olovku da zapišemo, nažalost nije zapisano ko je i kada, znači, napravio prvu. Ali, po predanjima naših starih, znači, po priči njihovoj, ona bi trebala da bude stara više od 250 godina. S time da, pošto je sve od drveta, vrši se rekonstrukcija otprilike svakih 15 do 20. Konstrukcija je zaista čudesna i brojni inženjeri danas dolaze da je vide i analiziraju. No ja ipak ovdje dođu da vidim da li radi uopšte. Dragane, ja sam spreman da vidim kako ovo čudo tehnike i tehnologije radi. Kao i svaka veš mašina, bučnica ima programator. Opa! Znači, kad povučemo, znači ovaj ovdje dio, voda se povećava. Sve to znači što se pere unutra, pere se bez ikakve hemije, bez deterđenta. Znači, samo veliki pritisak vode. Tako da ukoliko želiš ti sada... Ovo, samo da stavimo? Ima procedura, ne može da se stavi. Dobro. Mora da... Opa, gde ode? Ode? Gde? Tu je. Znači, kao što sam ti rekao, znači, samo jak pritisak vode. I magija je tu. Ipak, mene je zabrinulo što mog duksa nema. Od kad ga je, da kažem, usisala una. Evo ga vrti. Tako je. Znači, višak vode izlazi kroz ove rupe i zbog toga je, znači, to što mi peremo unutra uvijek se vrti kao u veš mašini. Da nema tih rupa, pritisak bi izbacio napolje. Neverovatno. I koliko dugo treba da se pere ovako? Pa, ove male stvari 10 do 15 minuta, ako je nešto veće. Onda peremo duže, ali najviše pola sata jer je veoma jak pritisak tu dole i da ne bi oštetili, znači, to što se pere. Izgleda šašavo, ali izgleda i da funkcioniše. Vreme dođe da proverimo efikasnost prirodne veš mašine. Čovječe, od ove vode miriše kao da ima omekšivač. Tako je. Ništa, idemo da je raširimo, da se suši i da još malo popričamo. Dukserica izgleda oprano, ali dok ne grane sunce, to jest prirodna sušilica za veš, neću moći da je obučem. Zato radim ono što mogu. Degustiram šljivovicu iz Martin Broda. Vidim da šljive ima mnogo okolo. Ima, da, hvala Bogu. Evo i ove godine ćemo imati rakije i pekmeza. Tako da i to deo ponude. Tako je. Turističke kad neko dođe. I sve, znači, prirodno pravimo kao što su nekada naši spravili pramdjedovi, djedovi, bez ikakvih promjene i bez ikakve hemije. Ono što sam vidio ovdje na ulazu, da je ulaz u vaše domaćinstvo i doživljaj ove napredne tehnologije, ekotehnologije, košta samo 1 konvertibilnu marku. Tako je, to je simbolično, znači čisto nama u cilju da održimo našu tradiciju i da pokažemo ljudima, znači, da još uvijek održavamo tu našu tradiciju kao što je ta naša bučnica. Bučnica nije sve što turistima može da ponudi Martin Brod. Dragane, šta je još ovdje posebno da pogledam i da obratim pažnju u Martin Brodu? Šta je ono što možemo i zajedno da obiđemo? Tako je, poslije ovoga možemo da odemo na naš, znači, vi ga zovete vodopad, mi ga zovemo Buk. Znači, pravo ime mu je Milanče Buk. I to je jedna od najvećih atrakcija, znači, u našem selu, veliki vodopad. Ništa, da nazdravimo pa na Buk. Važi. Pozdrav. Živio. Nakon jako dobre šljive, uputi smo se na mesto koje smo samo prošli dolazeći kod Dragana, a koji je definitivno epicentar Martin Broda.
Boško, vidiš, dolazimo do našeg Milančevog buka. To je znači naša najveća atrakcija i ponos našeg sela. Ovo izgleda kao da ulaziš u rajski vrt. Tako je. Verujem da baš ovako i izgleda mesto gde borave duše pravednika. Kakva lepota! Bude atraktivniji u vrijeme, znači kad je velika voda, ali sad pošto je vrijeme suša i mjesec avgust, sad je malo uskudnija voda, ali opet je lijep. Ja skoro ništa lepše nisam video, ako može lepše od ovoga, kad da dođem, koji mjesec? Znači od maja do dalje, znači sve bude veća voda i bude to sve puno vode. Kao što vidi, znači nema nikakvih vještačkih elemenata. Sve je znači prirodno i zeleno. Ovo mesto mnogi zovu i veliki vodopad, što u stvari bukvalno opisuje ovu lepotu. Na ovom mestu jasno se vidi i pomenuta sedra, koja bukvalno raste ispod prozirne vode koja mami da se u njoj i okupate. Iako to baš i nije moguće. Koliko sam shvatio, ovdje je zabranjeno kupanje, iako je izazovno. Tako je. Ajde što je zabranjeno. Nego nije prihvatljivo svakome pošto je temperatura 13 stepeni. Tako da malo ko ima i hrabrosti da uđe da prođe unom samo pješke, a ne da se okupa. A meni se čini da bi se proveo kao gore u veš mašini. Pa bilo bi slično. Tako je. Ukoliko poželite da ovde dođete, ipak morate znati da pristup ovom mestu nije besplatan. Ovo je znači područje nacionalnog parka i ulaz na vodopad je znači 3 marke za odrasle, djeca znači plaćaju 1,5 marku. To je 1,5 euro za odrasle ovdje. Tako je, znači ništa. Kažem, znači jeftina smo država, a veoma lijepa. Ulaznica u ovaj rezervat prirode zaista ne košta puno, to jest jeftina je. A sam boravak na ovom mestu definitivno nema cenu. Bučnica i buk zaista jesu kulturistički delikates. Međutim, ni to nije sve što Martin Brod ima da ponudi. Dragane, šta ja još u Martin Brodu da vidim? Ja krećem lagano ka Drvaru, odnosno kroz centar sela pa dalje. Šta je preporuk? Imate znači naš manastir koji je znači čak iz 15. vijeka, veoma je star i mislim da je jedan od najstarijih manastira znači u Bosni i Hercegovini. Veoma je lijep i vrijedi ga znači pogledati. A od gastronomije šta preporučujete? Naravno ovdje je specijalitet riba, pastrmka, znači to je ono znači što je specijalitet u našem selu. Eto, Dragan mi iz rukava izbaci plan puta za ostatak dana, te odlučih da nastavim dalje. Iako sam ovdje mogao provesti ceo dan, lagano. Hvala puno. Hvala puno. Vole, drago. Mnogo mi se sviđa, dolazim opet također. Došao. Također, vidimo se mi brzo opet, u maju, da vidim kako je još. Dogovoreno. Sve najbolje. Hvala, prijatno. Kako me je priroda Martin Broda opčinila, odlučih da nešto čujem i o istoriji ovog mesta, te i za to saznah adresu najboljeg sagovornika. Priču o istoriji nekog mesta obično obavljam sa nekim istoričarem. Međutim, u Martin Brodu imamo priliku da pričamo sa čovekom koji je živa istorija. Idemo da nađemo Deda Božu, idemo da čujemo šta je Martin Brod bio, a šta je danas, to vidimo. Deda Boža živi tu nedaleko. Deda Boža je bezmalo 100-godišnjak i pamti davne dane Martin Broda, te ću čuti priču iz prve ruke i saznati ko su prvi kulturisti koji su došli u ovo čarobno selo. Deda Božo! Dobar dan! Dobar dan.
poštovanje moje. Jel remetimo? Nemojmo se... Nećemo se rukovati, evo. Šta ja... Nećemo, čuvamo zdravlje, jel tako? Pa znaš, ima ovaj đavo korona i sve to može da bude, pa je. Nećemo, evo, držat ćemo i distancu. Kako ste? Eto, hvala. Gura se nekako, eto. Dobro je, ali vi gura se nekako ovako da primate goste i neznance. Pa dobro, hvala Bogu. No, da ne umaram puno Deda Božu, odmah pređoh na stvar. Ovaj Martin Brod danas izgleda kao turistička atrakcija broj 1 u ovom kraju. Je li to bio oduvek? Pamtite li tako? Ili kako izgleda Martin Brod u vašem mladosti? Martin Brod, ako hoćemo polako govoriti, Martin Brod je dijelo rijeke Une. Una izvije ispod sela Suvoja kod Srba. I od starta svojim tokom postaje sve lepša i lepša, čineći okolni pejzaž čudesnim, a svoj vrhunac, što se lepote tiče, dostiže baš ovde. Una kad dolazi ovdje, ona se probija kroz cijenu i u Martinbrod ulazi u Martinbrod na 370 metara nadmorske visine, a izlazi iz Martinbroda upravo na ušću Unca u Unu na 312 metara. Dakle, ta vidiš razlika između 370 i 312 stvara se čitav niz vodopada, manji, veći. Vodopade smo vidjeli i zaista su čudesni, no ovdje smo zbog istorije turizma u Martinbrodu, te priču skrenuh na tu temu. Prvi turisti, ja mislim, da su počeli dolaziti još za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Uglavnom su to bili Francuzi, tako, pa onda i dolazilo je oni koji su imali kola i tako, ali to nije bilo ni blizu tada i kao što je sada. Sada, koliko vidim, ispred vašeg dvorišta prolaze non stop reke turista. Jeste, imam mnogo. Deda Boža svedoči o razvoju turizma u čitavom veku iza nas, kao nečemu što se konstantno razvijalo, ali za nešto dalju istoriju upućuje nas u srednjevekovni srpski manastir Rmanj, te se tamo odmah i uputih, želja novih priča i saznanja. Svega 500 metara od Deda Bože čekalo me je nasleđe staro par vekova. Eto nove kulturističke priče. I kao što rekoh, na nekih 500 metara od slapova nalazi se dokaz viševekovnog bitisanja Srba u ovom mestu, u ovom kraju. A to je ovaj veličanstveni manastir Rmanj. Idemo da saznamo nešto o njemu. Manastir je, kao što vidite, u rekonstrukciji, što verujem nije nikakva prepreka za kulturističko istraživanje. Pomaže Bog. Dao ti Bog, junače. Poštovanje, ja sam Boško. Ja sam Bogdan, a zovu me Božo. Božo, ovdje ja koga god sam upoznao je Božo. Jeste. Sve je Bog dao ovdje. Bog dan. I Bog je dao i ovu svetinju. Jeste. Gde se ja to nalazim? Vi se nalazite u Martinbrodu živopisnom predjelu ušća Unca u Unu. Manastir se nalazi na lijevoj obali rijeke Unca. Njegovo podizanje pripisuje se Katerini Branković, ćerki despota Đurđa Brankovića, koja je bila udata za jednog ciljskog grofa Ulriha II. Katarina Branković je manastir Rmanj izgradila upravo od kamena zvanog sedra, te ga i danas on krasi. Danas ovim mestom dominira novoizgrađena kula, u kojoj će se između ostalog nalaziti i manastirska biblioteka. Burna vremena su dovela do toga da je manastir danas svojevrsni međaš, odnosno tačka susreta 3 regije. Tako da se manastir nalazi na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije. Nekada je bilo sjedište Dabro-bosanskih mitropolita. Tadašnje ime je bilo čuveno Teodor mitropolit, kliški, lički i bosanski. A danas koji vladika ovdje stoluje? U manastir se nalazi u eparhiji Bihaćko-Petrovačko, njegovo
Vladika je Sergej Karanović. On je nekada bio ovdje monah, međutim postao je vladika, bio u Njemačkoj, iz Njemačke se vratio u eparhiju Bihaćku, Petrovačku. Tako da mnogo se sad radi, gradi, rekonstruiše se manastir i radi se sve na novo. Manastirski hram je iznutra u skelama, pa izgleda da manastir nije dostupan za poklonike i putnike namernike. Ali ja sam to morao da ispitam. A je li otvoreno ovako sad za poklonike? Možemo mi da uđemo da vidimo? Vi slobodno možete ući unutra u konake manastira, ima kapelica Svetog Jovana Zlatoustog, tako da to nije nikakav problem da se ne posjeti. Ništa, ja ću onda da obiđem malo da vidim šta ima. Hvala puno za ove informacije. Nema šta, hvala i vama. A pitate li se šta ima? U pomenutoj kapeli Svetog Jovana Zlatoustog položene su mošti sveštenomučenika Vukosava, od koga su ustaše tražile da nožem koji su mu dali sam pogubi članove svoje porodice. On naravno to nije ni želeo, niti je mogao da uradi. A onda je tek svedočio strahotu. Na njegove oči žena i deca su likvidirani, te je i on, nakon ovog jezivog trenutka u ljudskoj istoriji, skončao od ruke istih zlikovaca. U susednoj prostoriji nalaze se i mošti obretene prilikom trenutne obnove manastira i svakako predstavljaju još jedan razlog zašto ne smete zaobići Rmanj ako dođete u Martin Brod. Ja ipak od ovoliko uzbuđenja ogladneh, te se kod meštana raspitah gde je dobra klopa. Pa se odmah uputih upravo na to mesto. I koga god u Martin Brodu sam pitao gde je posle da jedem, odgovor je bio isti, kod Zore. A šta da jedem, odgovor se također poklapao, pastrmka. Što i nije čudno s obzirom na bogatstvo ovih voda ovde. Idemo da nađemo Zoru, idemo da probamo pastrmke. Zora nas je dočekala i to sa punom trpezom ukusne ribe, ali i na moje iznenađenje u društvu Nikole Babića, čoveka koji me je ne tako davno izvao da dođem u ove krajeve. No pažnju prvo poklonih Zori. Zoro, ja kad sam pitao ovde ljude šta da jedem kod Zore, kažu jedi pastrmku, ali još bolje ako ima grah. Imamo i grah i pastrmku. Stvarno? Tako da znate, grah, pastrmku, čorbe, sa roštilja sve ćevape, pljeskavice, ražnjiće, teletnu, piletnu, sve imam. A zašto je grah toliko popularan? Grah, neke davne, 95. ja otvorim restoran u Banja Luci domaće hrane i budem popularna po grahu i čorbi. Martine, jedna je moja radnica uvijek rekla, cijela Banja Luka kod nas, kaže, može li da dobijem jaje, kaže, idi kući, jedi jaje, mi nemamo vremena. Toliko smo imali posla, sad toliko imamo ovdje. Ovdje je riba, imamo ribu, uzmamo dole na ribnjak koji stavljamo u svoj bazen i onda je očistimo i pržimo je iz bazena, vadimo, čistimo, usolimo i na vreo roštilj. Recept je jasan i prost i baš takav privlači turiste iz celog sveta. Ko su vam ovdje najčešće turisti? Čujem da ima i... Najčešći turisti su Beograđani, Novosađani, Česi, Italijani, ovo su sad momentalno Italijani, onda Zagreb, onda Bihać, Drvar, ovi drvačani što dođu. Se računaju i oni kao turisti? Da, ja nje računam kao goste prave. Da, on živi u Srbiji pa dođu ovdje kod mene svake godine. Na ribu dođu. Na ribu, roštilje. Mene zanima ono što zanima sve turiste koji putuju okolo. Koliko košta sve ovo? Pa, na primjer, porcija velika ribe 14 maraka sa prilozima. Prilog ima blitva, krompir, salata i pomfrit. 14 maraka, to je nekih 7 evra, to je manje od 1000 dinara. Da, to je porcija velika. Porcija ima oko 600-700 grama.
nisu baš sitne ribe. Tako onda ima krompir salate, ima salate ove sezonske, kao ima malo gracu, dijelimo sad, imamo paradajze pune baše, pa zato to možemo. Znači i delite paradajz? Da, obavezno rakiju i paradajz, ne možete otići da ne probate kod mene. Ništa, ajde za početak ćemo rakiju da probamo. Ajde, živjeli vi meni. Uzdravlje. Hoćemo još po jednu. Ajde, moramo i mi sad. Pa ajte i vi još po jednu. Da ne zde nam Bojana. Još po jednu i još po jednu. Nadovezalo se na to još jedna. I tako je moglo do zore. Međutim, lopticu prebacih na Nikolin deo terena. Dobro bre, Nikola, koliko ja treba da čekam, ti mene zoveš u svoj kraj? Pa, samo 2 mjeseca, jel? Samo 2. Toliko je prošlo. Brzo se dogovori. Da, jeste. Vidi, ovo što sam otkrio u Martin Brodu je zaista iznenađenje, potpuno. A to je samo početak, ono najbolje sledi sa Drvarom. Ozbiljno? Da. Šta ima u Drvaru? Šta ima u Drvaru? Pa ima vrlo srdačnih, dobrih ljudi, ima fenomenalne prirode, ima čuvene drenjine i ima čak i sad u zadnje vrijeme paraglidinga. Opa. Jeste. Vidi, pošto sam ja dobar deo dana potrošio, kvalitetno potrošio na Martin Brod, ja bih voleo da odemo u Drvar i da načnemo priču o tvom rodnom mestu, a ako mogu da biram iz ovoga što si predložio, ja bi danas baš da se pozabavimo Drenjinama. Naravno, to će mi biti prvo od svih tih priča. Ništa, ajde mi da zamezimo ovo, pa pravac Drvar. Prijatno. Ručak od zore je zaista zapečatio dan u Martin Brodu, te se siti uputismo ka Drvaru. No, boga mi, to beše dalek put za pešačenje. Ipak, greota bi bilo propustiti pejzaže koji se pružaju na tom putu. Evo sad smo negdje gotovo na pola puta između Martin Broda i Drvara. I ovdje je na fenomenalni vidikovac koji me zaista posjeća na djetinjstvo i budi neke fine uspomene i otkriva nam čare ove prirode, ovog kanjona, Unca i zaista je fenomenalno stati ovdje, vidjeti ove predjele, osjetiti vazduh čist. Čekaj, možemo se popnemo, je li bezbedno, a? Pa trebalo bi da jeste. Kakav šok! Ispod nas se ukazala provalija od više stotina metara, ali i pogled vredan više stotina miliona dolara. Kakva magija! Ti silazio dole? Pa nisam, možda smo razmišljali ko klinci, ali ne bi ni pokušavali, naravno. Ovo izgleda neverovatno. Jest. Neverovatno. Čekaj, sad, ako shvatam, ovo je znači nacionalni park Une. Jeste. Već znači ono tamo je Hrvatska. Jeste, tu je Hrvatska, Evropska unija i jeste, blizu je zaista. Ovo je pogranična zona, tako da sve to obuhvata, sve može da se vidi. Bosna, Hrvatska. Ali i sve od kanjona Unca do predela oko Une. Zaista očaravajuće mesto. Ipak ka Drvaru smo se uputili zbog nečeg također očaravajućeg. Nečeg što postoji samo u Drvaru. Nečeg što nastaje u čarobnoj radionici porodice Sabljić pod rukovodstvom Jovanke Sabljić, virtuoza kulinarskih specijaliteta od Drenjine, za koju nismo bili sigurni da ćemo je i zateći na mestu gde magija od Drenjina i nastaje. Evo vidiš da nas čeka Jovanka. Mađioničar proizvoda od Drena. Poštovanje. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našli. Samo naprijed. Odlično, evo pravo iz Martin Broda. Malo me izmaltretirao peški, ali hvala Bogu sad je sve kako treba. Riječ je u svakom slučaju. Kaže, što se više izmorimo, bolje će nam leći proizvodi od Drena. Tako, i aperitiv i proizvod od Drenjina. Gde su, gde ja mogu da ih probam? Idemo mi gore ispod našeg Drenjića pa ćemo sve probati. Ajmo. Dobro, nisi me prevario. I na najbolje moguće mesto u hladu Drenića dođe vreme da okusim legendarnu drenju. Pa da probamo tu drenju legendarnu. Znači, prvu stvar koju su mi ljudi rekli kad sam krenuo na ovu stranu, ako dođeš u Drvar, moraš probaš drenju. To je prosto neizostavna stvar.
u svakoj kući u Drvaru. Ozbiljno? Da. Svi imaju znači ovakav drenić? Pa ja mislim skoro svi. Ako ne, onda sigurno u komšiluku. Dobro, jel se on ovako sad degustira pre nego što se proba sirovina ili kojim redom? Ako već niste probali sirovinu, dobro, onda možete preći odmah na rakiju. Dobro. Pa živjeli. Ajde, u zdravlje. Zdravlje. Odmah na miris jasno je da je ovo nešto posebno. Ovo baš miriše na dren. Boga mi vredilo je pešačiti. Je li teško napraviti drenju? Za razliku od šljive ili jabuke? Pa, iskreno da kažem, mislim, ja je ne pravim baš, jel? Nađem se tu ocu i njegovim prijateljima koji inače prave rakiju drenju već godinama. Tako da ja bih mogla reći da oni jednostavno guštaju kad prave drenju rakiju. A guštanje je u načinu i svim pratećim aktivnostima pečenja rakije uopšte. Ona se pravi kao što se i pravila nekada, prije možda nekih sigurno 50 godina, kako su naši stari pravili, tako da ja mislim da tu ima više gušta nego previše nekog mučenja i da je to teško. Dobro, to je najbitnije za ovaj posao, ali ono što sam ja čuo i da ti imaš gušt u ovom poslu i da si neke proizvode osmislila, napravila i zaštitila. Jeste, ja sam zajedno sa svojim roditeljima kad smo se vratili poslije izbjeglištva, poslije rata, kući u Drvar. Mi smo nastavili naravno tu tradiciju i kao i većina porodica u Drvaru mi smo pravili sve, kako rakiju, tako i imber sok, zatim mućeni pekmez od renjina, kao i onaj kuvani pekmez od renjina. I onda nekako s godinama sam se nekako odlučila i zajedno sa mamom najviše posvetila tim slasticama, da kažem. To me nekako najviše interesovalo, ali da one zaista budu autentične i da budu jedinstvene. A šta je to jedinstveno što nastaje samo u Drvaru? Mućeni pekmez od renjina, to je zapravo jedini pekmez u svijetu koji se ne kuva. I tako da brendirali smo jedan proizvod, iako je Drvar već dugo godina poznat po drenjinama i po drenji rakiji, po svemu što se radi od drenjina, sada imamo zvanično i jedan zaštićen proizvod. Dakle, nekuvani pekmez od drenjina je poslastica sa geografskim poreklom. Ili da budemo precizniji, to je sada svetski brend. Ipak, to još uvijek nisam probao, pa ne mogu da sudim, to jest da dam svoje mišljenje. Mi se sad nalazimo ispod drenića. A gdje se nalazi ta riznica proizvoda od ove biljke? Riznica se nalazi u našem izložbenom prostoru. Dobro. Istoimenom Budi zdrav kao dren, koji smo pokrenuli prije korone, prije ove pandemije koja nas je zahvatila, s ciljem da jednostavno svim našim gostima i posjetiocima koji nam dolaze iz drugih gradova kao iz regije i stranih zemalja, da vide kako to zapravo izgleda i ako se nekad i desi da nam dođu tokom sezone, da vide kako se to i radi, možda čak i da nam pomognu malo u preradi i da jednostavno pokažemo taj cjelokupni proces. Od celokupnog procesa mene sad na kraju dana zanima samo onaj završni, degustacija, ali i da ovako umoran ne ulazim u nekakvu hladnjaču ili nešto tome slično. Koja je to temperatura u toj riznici, ili mi treba duks? Ne treba. Ne mora da bude toliko hladno. Ništa. Dobro, da se zagrejem još ovom rakijom pa da krenemo. Onda će biti taman. Može. Može. U zdravlju. U okviru domaćinstva Sabljić u prizemlju porodične kuće nalazi se izložbena i degustaciona sala, krajnja odrednica današnjeg kulturizma. Pa to je ta riznica. Jeste. To sam tražio. Da, ovo je naš izložbeni prostor Budi zdrav kao dren. Njega smo otvorili prije neke 3,5 godine s razlogom da evo kada nam gosti dođu da mogu da vide kako to izgleda, ujedno i da možemo i da popričamo o tome kako zapravo nastaju ovi jedinstveni proizvodi i evo od nekih manjih generacija do većih generacija također malo smo se i pozabavili tim i edukativnim sadržajima. O čemu ovdje treba posebno popričati? Šta je ovo? Pa ja bi najviše volila da izdvojim naravno samo proizvode od drenjina. Ali ovo nije drenjina. Ovo zova. Je dobro. Jeste. To je sirup od zove. Pretpostavljam da nam je ovo fokus.
Jeste. Mućeni pekmez od Drenjina. Tako je. Ponavljam, ovo je proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom. Šta to znači zaštiti? Pa to znači da se sav proces od same pripreme do nastanka proizvoda, jel tako, može i jedino se može raditi u drvaru. To je zapravo zašto oznake porijekla, takav je znak. Mene zanima ova boja, jel vi farbate ovo? Ne, to nas stalno pitaju svi kad dođu, to je zapravo prirodna boja, jel tako, same Drenjine, tako da nema potrebe dodavati nešto ili bojiti. Sve onako kako je sama Drenjina sama po sebi, zapravo je to sve u teglici i imamo taj 1% šećera koji se dodaje, ograničen naravno, i to je to, i samo radi, to je to. Mene zanima ovako, svi kad kažu neki pekmez, pomisle na neke krofne, na neke uštipke, ali ja sam čuo da ovo ide mnogo bolje uz nešto drugo. Tako je, imamo priliku i da sarađujemo s jednim restoranom koji je napravio izvrsno jelo, a to je dimljena ćuretina sa pekmezom od Drenjina, zapravo znači radi se o mesu koji fantastično ide sa našim pekmezom. Tako da ovo nije zaista tipičan pekmez, mi smo zadržali taj naziv pekmez, jel tako, kako su i nekad govorili, ali on kad se proba i kad se kombinuje iz ishrani zapravo priča drugu priču. Vi vidite sve samo ne pekmez. Odnosno osjetite sve samo ne pekmez, tako da, ali možda najbolje je bilo da probate. Aha, pa ja jedva čekam to. Više ne. Dobro, ovo da ostavim. Da, napravit ćemo pauzu. Dobro. Evo izvoli. Hvala. Ne treba ni pomoć da se otvori. Za sada. Nikad nešto slično nisam probao. To je to. To je taj feedback koji tražimo svaki put od naših gostiju, kupaca, prijatelje, kako god, jer sve ono što mi zapravo ispričamo ljudima djeluje, ne mogu reći nestvarno, ali kao, pa dobro, pekmez je pekmez, ali zaista kad probaju vide da je zasluženo jedini na svijetu. Jedini zaštićeni kulturista na svetu i jedini zaštićeni nekuvani pekmez na svetu. Dovoljno vam je za kraj jednog dana, zar ne? No treba se i snabdeti ovim čudesima, kad sam već ovde. Nikad praznih ruku, ne idem ni okle. Gde si, Niđo? Ćao, Boško. Vidi, uzeo sam dve, jedna za mene, a druga takođe. Pa šta ti kažem, ti si ovde u drvaru stalno i sebi ćeš priuštiti to češće, a ja ću ove dve poneti ako nemaš ništa protiv. Šta ti kažem, hvala ti. Otkrila si mi nove ukuse, ali ostala si mi dužna da spremiš neki specijalitet od mesa, da probam s ovim. Može, to ćemo sljedeći put. Obećavaš? Obećavam, naravno. Dobro, ali ja sam mislio taj sljedeći put u drvaru bude neki drugi put, međutim, promenio sam plan. Jer što bih se vraćao za Beograd, kad već sutra možemo nastaviti našu priču iz ovog kraja. Imali smo danas sreće s vremenom, ne znam sutra kakav je dan, ja bih da krenemo odmah u akciju dalje istraživanja drvara. Naravno. A i verujem da će se priča o drvaru idealno nasloniti na slapove u Martin Brodu. Na čudesnu bučnicu. Na prelepi rmanj. Ipak, ukusi Drenjine su nas doveli na početak naše nove priče. Priče o drvaru. A vi, dragi moji, ukoliko vas je zainteresovala ova priča iz Krajine, ostanite sa nama, jer u narednoj epizodi upoznajemo se detaljnije s drvarom. Šta sve nudi, ne bih da prepričavam sve što mi je Nikola ispričao, otkrite i sami. Gledamo se u drvaru. U zdravlje. Živjeli. Živjeli. Živjeli.